Jadi tu kopi posisi ni dalam tu presbit kepha kalau dan teh. Jadi tu IPP kan rong sir. Cement solar project lepas itu dah corporate company itu baru cerai dia pun baru itu orang jadi tu strong orang strong tu alam non alim pun orang dari situ le lama lepas orang dari situ tu non amat claim itu nak highlight kita sabu rong ada tuhan lepas cement non long yang tu angkat kita kilau pun solar project kami kan for exam bang itu zero content system tipo pula kami kan jadi tanggal itu kira itu tak pinangan sama itu selaya pulang sama hujung dia siapa jadi tu strong alam lepas itu tu dalam soal dia sebut tak orang orang yang itu satu itu mah masalah datang sini pun pakai itu kami dia token paklang di pasir sik pun sini di angka malam yang di prepare sini lu tunggu sini IPP alang kan itu mah media spokesperson tu alang di Samuel Rocky alang di Penhampo dan penuntung IPP logistik container Rajan Sibu alang di Sunsensi lah wanang dengsi non untuk IPP dan di Kampung wanang dengsi itu memang benar sinon bahwa dari status alang benar si dua alang dalam si ini mungkin masih sanggup. Nah, spokesperson masih tak ada seperti di seperti. Serolah media person tentang panang penerimaan kira apa? Lepas link saya jadi tu IPP itu claim makam ansise kardiang long lapenan sales atau kano itu kedua kami pakai Indigenous tribes of the land kedua kami ledak itu bari macam lanjut tu claim makam antun ansise ledak dan di sini dia pansilil di sini ini tu lapen media sensi lahai alam kalau kita malong lesi itu kita lakukan sini longko alam apa cepat tang alam no cepat bongko lapen non wanang deko lutang ke niltung diklaim bongko jiwa perang ADB review panel atung bang dan nanggung berikan kardiang long bang si jadi kita sering riating dan atung bang si adi maklong nanggung berisi badak putih mak beson ma lapen jadi kita tan dapat coba ma ahok ma alam itu bang si bang nang tak hilang lapen rong asor long le ayam kubek atung kasih tan dan nanti badak long le PG IP wala malam itu tan dan lapen ale do away lahai alam itu sipan pen non anabang ke compliance review panel pen isi nil temam pana kido nang lelo lake non pidi penabang bo isi la review panel la report la tum public along public pan people la pen la so report ke 99.9999 say lake funding bangke available. Funding available pula tak memang itu compensation long po ke ni citi kam available. Alu ni tu malam lo ni tu IPP tu ke claim thap the lapen hop si claim ji lapen non with records with documents la si ni tu rata tu mapan nangan deklar dah lo je autonomous council atum nang itu mapan lapen kapre atum nang itu malongwang si compensation of people poisa land 3 generations of long ipo ani si Japan murdo
3 generations kali nalitum 1 generation na phanta kali nalitum army anchunan ta lomdun de lapen ali avi pua nilitum chidi pa mesi claim takle lapen pini ani anke ADB funding bang ke avelo ADB pen funding avelo pulatang te ladak ke compensation ke avelo lapen akapre ka bang ke longde philang bangapan ke job thap in view of the submissions made by the parties, the Commission hereby makes the following recommendations. Number 1, the concerned authority shall submit a report detailing the names and a number of villages along with a village-wise breakup of the tribal families likely to be affected by the project. Number 2, a copy of the resettlement and Indigenous Peoples Plan prepared by the authority shall be furnished to the Commission along with a status report of its compliance with the provisions of the right for fair compensation, transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, and other relevant laws. La kipua bangke la hello la dat nang litum jongsi la so project BG pulutang te kopilo kipinang ji detail the names the number of villages dakrong ko andoma irong don ko andoma la pen idonalong dong le apota doma apema bangwansi Longre puta kidoma detail latum pinang po lapen anchota kali somthom do land fair right to fair compensation. Number 1, compensation. Second, transparency in land acquisition. Longli nang tung ladak enlo bulutang de kunmat aja kompen mak kunmat sinang pima lapen ladak nang litum laso along le EPDC atum laso along le ke long dam le kunat pen si ke long kunat aja kompen mak kunmat si pima ladak pen pinang po lapen isia bangke rehabilitation and resettlement nang tum long le anu pucot kali chokche nilong le chirisi ni parmantam nilong le chirisi tu nilong ni panalong ka break chirisi na pinai long le rehabilitation long le ta nilong nang ji lapen long le chota kali ni kerengji ni kai si kerengji ni so ni su kerengji apata nang pinangji lalu lasi action taken report may be submitted to the Commission within a period of 2 months from date of receipt of these mandates. Pindi lake ceklo joni yang pong latum lahai a report cipinang po lapen dak laso along le solar project along le ahem puvek atum babangke foto ta citili dun long le along le ay puvek at tumabangke aputa lang amen ave hala CM tang EM tang kumat de pwesa tangka ke dotum si aparo chiri bangke bota ka chempunai chon pro pulutang te ahok alam ke ahok si peklang manji hada ke do vek along le ay puvek at tum along le aputa sinangji nasi latum compensation ke lage na kilo kopilo kidor kinang sok ke kali compensation de pini chopo pina babedat po lapen kinang sok ke kopilo nekai lapen moneso nisu akai apan bokai parukai suri la salong le do tik
alang tum ke ningkan chok sir cap 90 years apan si list 90 years pan si chor dead lo la 90 years chor dead pun tang ni pan suri ta to ba la khot rok ba 1 crore na pita ni dor de ke mon ni sumar atum pan si nang ji ke la si la dak ke mo asumar rakai na so appear ke do tik ke reng ji apan la long le a hem fu tu apan tu pilo na tu pinang ko pinang ji ku na si pion ji mala tu na si pini ni tu na IPP pen media long ke bang ke la hello ni tu a hok alam tu pima la pen ni tu ke klembo a hok kalima kalama nilitum ke thang pang dak ye pangsi bang lo la pen nang litum apan nilitum ke pacho bai ba lam ke kapin chong thap pulo tang te la nilitum along documents do verification apan bang kame ako jong si nang nilitum kaning je pen nang kroi morem pulo tang te nilitum along ba nilitum bang form long an no nilitum la documents nang people lapen jong si nang litum apan nang litum kamata jong si non to that apan ali anta chok pulu tante nang litum kamata bi chok che ulo athema ni litum IPP atum ke claim pangcheng lo la ke pangcheng at son si litum damong ko lapen ni litum dangan chok kali jong si dam nang ji pulu tante ni litum ke Indigenous People's Rights International lo katam ji aku hala dakta alu pelitang lo ni litum ako ancho tagali nilitum nang thanbong no nilitum ke UNO Directive Nations organizations along hadak minority cell do nilitum representative do Dr. Annabel Bara la so a guidance ating la so nang ke ja ating si nilitum klembong no na penon rada hirjume la penarnam hirjume ke nilitum non chubong no la pen pini arni anke la anang daisy non nang le ilo ningwai alam do ningdu alam do jeni tu mahai klembo mahut budang te ili tu mapan rat cari ake thai kupulo CEM tuliram rong hang nili chu dam tang cek lo 25 inquiry report ni NCST hearing upon Shillong daming lo nil President pen nili dam lo General Secretary ke alam ni offering lo tayo nang lo didat lo nilitum ke dam pen 25 arni nilitum dam lo 24 dam lo nilitum 24 dam lo ajo hadak sang lo anke nili ke bang ipunang ke pen nili pan police sunang nep check kopi lo alam kopi lo nili chok che pudam lo tang te nili la Autonomous Council Karbiang long along le inut pan suri la pu pira dalam fesi ni lihat tau ni lihat tu la pen ni tum ke claim akam ke na hen je ni tum dada inglong asu along le ke jog nang ji kusi la pen ni tum rights ke do thip nang ji la pen alle go bi man ni tum ke long nang ji chelong bek nang kusi ni tum em te la so putak ni lihat tok chok che uma ni lihat claim chok che det na ha Pini, suppose solar project upon 18,000 bighas. Ciri suri trainer cap pidato. Aku tulang ciri suri pok. Aku EPDC bukan EPDC amring tulang. Aku CPG bang ciri pok suri pok cap. Suri pok cap. We can't even imagine you. Kemata anda di, guna ni ibu arti ni datang, lan anak long lebang panjibi. Pulang be, neli punang kong, neli tum IPP atum ke claim, lah hai apan tapi job dia apan, momo ta, non neli ningkan bang lo dopo, half of my life is gone. Nanti neli non apan cuma thalok te choki man, mon usomar. Generations to come, atau pan si mata nangi ke, lahai pan si nil tu serious and si claim lo, lagi claim lo ke,
oh nang claim mesel la ko ini tum hian ang bong le ning chipe the the chiro re de gomar ha ba so nang suli ma Bangladesh men ke bang tu nang ro re du bang ko son si long le nang long de ko son si ali nang long de ma sialang tu bidi claim bom bidi counting claim bom ko sa pe nang bai ko na pe na son nang bai ko tapi ini tum dak itu tu ini tum jong si charge up je ini tum jong si cerai kom ke pulu tante komat lo la pe ini tum demokrasi long ke ini tum apa na representative si ini tum apa nang claim binai dia ini tum apa nang kirai kom na ye bang si long le nang chujor pirong bedek komat lo ini tum apa nang ki jabang lo ba ini tum apa nang ke ber bang lo nang ke vir ye bang lo nang apa ching tur ye bang lo long leg at joy long leg nang chan bom lo karbi tu nang chan bom lo te muarni siarni nang le ji je ini tu barpi bar so kita mia pan di mawi nang ke dah hobe nang li dam switch off na barpi bar so do dam hai dei del hai long le ji pila te muarni siarni isomar ka ke barpi bar so da do dam hai dei te ku Cuti coba ya ding ya dalam pakai mata si ini dah development nanti ini tu fuero IPP we are not against development nanti pulutang te equitability pulutang te kacelar cihoman nanti ni kupinipi pulutang te halaso adora teng sini dong nanti kasi Penangan atau nampu, you are against development. IPP is against development. Where is IPP against development? Where in principle we are going against development? Where in practical? Where in you? Nitong kiklaim lang kung nasa nitong against development kita ma. We are not against development. We are against the system of development. Ni inu da banale pen ni inu da le kilom pen hala kapre to pivir klum de lage development kali ke ni chujor ko de ke pro ra hem chikim depo hala ni rat ki kopila so lahendo piniari labang so long le cherai kom nangji lapen arjap klub pen ki claim atu mawi organization dopik, political parties dopik, regional parties dopik. Kuman lah ke claim. Dah kalau ke hang jujur lah, kita we need to be paperwork si claim nangi. And you should be thankful to IPP. Alam kita, IPP tu kan actually kena tu coro nangi, because compromise away ni tu lombe. Long le pila long le compromise away. No compromise. Lasi pini nil tum nang itu mapan aku nang etan paklar alam kita hano. Nil tum claim bompen non lapuan ang deng lelo lasi ning chiko laben claim pang cheng lo lapen chunche tik nilitum claim ji lapen nilitum apan ali kali number 1 personal gain apan kali nilitum ge lasi nilitum apan ang chuning rike lahan lo nilitum along le pelang nilitum rights constitutional rights of farman nilitum ali chuan nang malom so en apan ali ge nilitum compromise and lasi compliance review panel pen nang itu mapanang puri ko je say laki Philippines ADB Philippines headquarter compliance review panel pen alu compliance review panel bulutang tayo natung is investigation group lo. Investigation group chu aprangache klo da kar biang long ni tum ke ham pen alam ni tum bang pen investigation ng claim pen la so pen api a report nang ni tum long ipo la pen
Nila tumapan ng kido nang tumapan ng koripiko. Following are later to you dated 18 February 2025. The compliance review panel determined that the complaint regarding the above captioned project is eligible for compliance review. Eligible. Nila itong kiklaim kichok chikari. Chok tanglo. ADB's Board Compliance Review Committee has reviewed the report and considers it appropriate for the ADB Board of Directors to authorize the panel's recommendation. Review panel ke investigating panel law latung non maga Board of Directors latung above latung Board of Directors at mungkan naso alo kita lo lapen pidepen the Board of Directors has accepted tengkang lo lapen naso tenge eligible lo. The CRP submitted its eligibility report to the board on 28 April 2025 for board authorization of its compensation on 19 May 2025. The CRP report, along with ADB management's response and board's decision, will be made publicly by 28th of May 2025. However, 28 inquiry ani subject lo tarang inquiry sila tu PG kulo seta compliance review panel pen board of directors atau makucing by to see pini penalang bo ako si pichupo. The report, along with the board's decision, will be publicly disclosed in the coming days in accordance with ADB's access to information publicly. So, rather to la so nilitong kiklaim ahok o anchun ma chun chema ke nangitong la arni sin niang mong nangitong kaduk kabita la website nong damte nangitong puri glongpo lapen puri ekta langik tha lapen ahok alam ko bima chini tha